سەبارەتی vê pirsê mêvanekê mêhêjayê bi rês Ehmed Kaya serokê Partiya Wekheva Azadiyê li Diyarbekirê digel me. Bi rês Kaya dema te baş be. Helbete evê serencamên bo pêvaja çareseriya 2013 rakêşa. Demê ku ji aliyê PKK û Tirkiye ve agirbes hate biragihandin, çapemeniya Tirkiye bi awayekî gelekî baş zemîna xwe ji dikir, daxuaniye li ser xwe didan ku rewş hindekî aram bibe. Lê vê carê deme ku behsê pêvaja çareseriyê tê kirin, girtina şaredariyan heye, danîna qeyyûman heye, daxuaniyên gelekîn dijwar hene, şerê li hember bêguman Hesedê li Rojavayê Kurdistanê berdewam dike. Tu siyasetmedarekî li Bakurê Kurdistanê ji nêzik ve rewşê dişopînî. Gelo hiç umêdeke ye pêvajayeke bet erdê de est e? Belê. Yani bi rastî ji pêvajoya çoyîn dewlet ji xwe re goya evekî derxistiye, dersekê îbretekî derxistiye. Havê ku hûn dizanin di pêvajoya cara berê de goya dewletê yani viya got hikûmetê çavê xwe ji hinkî kirina re girt û ew jî bûn sedem ji bo ku têkçûn çêbû. Yani mesela bêjin di pêvajoya özînetima ya xwe bi tabîra kûînekî dibêjin xendeqa, di wî arê de gotin kî dewletê çavê xwe girt û di nava bajarê Kurdistana Bakur da evî çaxê jî ji alî em bêjin hêzê çekdarî ve hinekî ew hatine awalê. Ji ber wî anha di vî pêvajoyê da dewlet û hikûmet vî mesaja hanê dide. Em pêvajokî şayet dest pê jî bidin kirinê û bidin meşandinê jî, em ê îja bîna cara berê çavê xwe negirin, mücadela xwe ya duwarê eskerî da, duwarê xwe yê em bêjin ku tekoşîna germ da bimeşe, em ê wî jî sist nekin, vî mesajê dide. Ji ber wî jî serî li binê goy hevûdû dikevin. Yani ka eviya çi hal e? Yani hinkî dibêjin yeviya çi parêz e, ka viya îja çi em bêjin xarin e. Ji ber wî em karin viya bêjin. Yani pêvajokî ji bo ku dest pê bike niyetekî çêbiye. Hêna em ji viya re bi rastî rast te rast seranser nikarin bêjin pêvajo. Niyetekî çêlê biye. Lê belê di vî wextê ku niyet çê bibe, di şertê normal da meriv vî hêviyê dike. Meriv dibe evî çaxê têkilatî mada piştê ku çêbûne, meriv hinkî nerm dibe, hinkî tişta em bêjin ew dike. Yani ji hev û dûra müsamehe nîşan dide. Lê belê hikûmet û dewlet viya vî hewayê nameşîne, sedemê yek ji cara berê xwe li gora xwe dibe min jê ders û îbret girt, sebebê didoya jî ku şayet derbasê esnayê müzakerê bibe. Yani aşama merhele were merhela müzakerê dixwaze hinkî destê xwe xurt bike. Di beriya pêvajoyê hevdîtina da di nava temamî siyasetê berê da jî li welatê dina jî wextê ku ew çê dibin beriya müzakera hinekî kirinê tund daha jî tênê holê. Eviya di heddê xwe da yani nakokîkî pir em bêjin mezin bikin jî nine. Dibe ku têda ji vî halî da ji vî warê da jî tiştekî ji halî hevdîtina da beriya hevdîtina da normal. Tu zanîcîk ewa ku herî cihê serincê daxwaniya dewlet baxşerî bû. Ku ew êkî karakterên serekî aktörên serekîn vê pêvaja vê carê ye. Kevata dem jî ciyawaz e, rewşa deverê jî ciyawaz e, pirsa Kurdan jî ciyawaz e. Kevata biyate. Ev prosesa niha dest pêkirî. Fiilen proseseke ciddi ye. Belki gelek dibêjin dibe taktîkeke siyasî. Be bu numuneyekiş çavderên siyasî li Diyarbekirê beriya demekî Kurd bûma got, dibe bi rêya Ocalan YPG çekan dane. An wî bikar bînin bu ser rewşa Sûriyan gelê pirsêndin. Tu çi bînî gelo? Yani hikûmet û dewlet di vî pêvajoya ku dixwaze dest pê bide kirinê, niyeta wan Kurda bi hawakî em bêjin lawaz bike, daxwazê wan ê en mezin bide cîkî bi hinek tiştê biçûk zî wan razî bike. Daxwaza hikûmetê ev e, bellî ye. Yani hikûmet daxwazê Kurdayê sereke, ev ê ku Kurd ji xwe re pir mihîm digirin, wekî statû, wekî wek heviya hinekî tişta bingehiyankî hukûkî çê bibe, zimanên fermiyeta wî di perwerdetiyê da, nasnama Kurda bênazkirinê, di makezagonê da filan, bi vana hikûmet û dewlet pir halê hazir hawê rewşa xwe nîşan dide, bi vana wê neyê sermasê. Bi hinekî tiştê dina bê sermasê. Lê belê di vî rewşa hanê da, di vî pêvajoya hanê da hikûmet û dewlet jî gere baş bizan be
کرد ایدی به ویا ناین رازی کرنه یعنی شرط و مرج کو ایدی هم هرم هاتیه که یعنی هرمان روشهلاتا ناوین شرط و مرج سوریه او کرد باکور او بساله وی تکوشینه افتشت بچوکه که حکومت پی او دکه جکردارا بچوک یعنی یا خود جوی راجی پر مزن که ام بیجن چکاش دستا بده دانینه اما لهمبر ویجی تشتکی نکره کرده اویا قوتا تهزکی تشخصیتکی ناگیجه که کرده رازی بکه یعنی ام بیجن ده پیواجوی دا اجالان اکتورکی مهمه پکی اجالان بتووی مهمیه خو عجبا وقتی که آرمانچ تنی دانینا چکابه او د پیواژوی دا هنکی حقوق کردا مافی کردای بنگهی نین سر ماسی و سروی مذاکره نی کرنه عجبا و جالان بخوشی هیزاوی قوتاوی طاقتاوی بگیجه وی انجام بده گرتن بکردا اویا یعنی ایکو کردا ناس کربه سیاستا کردا ناس کربه شمندیا کردا ناس کربه کرد آستا کواتنه که د فرقه دا به جویا بهیویه جبوی بله بریس که دولت او قصا نزان نه او قصا نزانم بیکو اکتا گوتی مافی کردان بیتا گرانتی کرن ده دستوری دابه ده یاسا و رسان دابه کرد دستان چکان برده و روشا کردان شوابه گلو فعلا سیاست مدارین کردان اداره و روشه دکن لدر و امرالی گلو و گودار یا امرالی بکن اکتا تشتکی و ساجه به یعنی جبوک دگی که قطبو من پرسه تام فهم نکر مگو کرد بیکو مافیوان بین گرانتی کرن دناوا دستوری دا دناوا یاسان دا یعنی یکسر داخازا چک بردانه جی کردان دکن و اجلان بو وی که تب قارانی نکت تیگوتن البته گلو اول دروی بگمان وی پیواجه دا وی گودار یا اجلان بکنه که خواسته کی هبه یعنی کبتنی بوی هوای داخاز لکردا به کرنی و اویاج کردا را به تحمیل کرنی یعنی بوی باندور لسر کردا داورن یعنی داخازا اجالان بدانینا چکا تکلیف آوی جهالی کردا دا از باور ننم به قبول کرنه یعنی به قبول نه کرنه لورا از باور ننم اجالان جی گازی کی اوها بکه بانگوازی کی اوها بکه یعنی لهمبر چه وی بانگوازی بکه خوب بکن شونا اجالان یعنی جوارا دبیجن کا بانگوازی بکه برا چکاب دندانینه پکی تمام ام چکاب دندانینه اوی تکوشینه وی پیواجوه حتانی نها هات اف زمان کدار باسمون او قصا ام بیجن او هات میدان چکستن چه بون فلان ایجا هات کد بیجن یا حکومت جهالی خدا امی گلی ترک چوا اقنا بکن پکی اجالان و خود اکتوری دنا و خود پارتی ام بیجن دهالی لگالی دا سیاستا لگال ام تفدنا بدا امیش گل را بیجن چه یعنی لهمبر چه ویاتت کرنه جبروی جهالی کی با یک چکو مثلا حل کرنا کردا گره دولت شاف بقتینه بسالای او بخوفی تزید دبی مثلا چکا او مثلا پرسکری کا کردا شافودو جدایا پشتی کو شافودو جدایا تمافی کردا تسلیم بکه سیاستا کرد جبوی کو د ساحل سیاست دا بلگال هر تشتی کار به پیک بینه وی صاحبه کش کردارا یعنی دفش قیوما برده یعنی جبوی کو د هلبجارتنا دا کرد اراده خو بسری خو کاربن پیک بینن وان شرط و مرجع حاضر بکه اوی چاغه کرد بخو سیاستا کردا بخو بتبایی و بانگوازی داینا چکاب که ام کس چکارا طلبدار ننن یعنی وک سیاست مداره که ایرول کردستان باکور اگر چک تونه بن امیدار حت بن امیدار حت سیاست بکن مثلا چند مبری مگرتن کرن زندانه بکیجا حجتی مگرتن بحجتا که ام اندام ارگوته کی ریخستنه کی چکدارینه وقتی که چک تنبن او ام سیاست لگور سیاست لگال ده بنگهی حقوقی دا بکن اوی چاقه ایوان معنا چه ببن وان معنا چه نبن هبونا چکا سیاست لسر کد بنگهی اوی دا چکه ام نشاندن اوی اصلا دا جکردارا ایدیج وروی دا زراره کی ده ها بشرط و مرده چه که صحت سیاستی و صحت سیاستی و نبه تکسی نکاری اقناب کی ام حتی ایواری بانگوازی لعوی که چک کرنه دست خو بوی مجادله دکن ام بیشن چکا دینن او بانگوازی مدوالایی دانه نه و دنگ هرکی و کیش مرا بجا والا من حقلینه سبه بریاره کو اردوغان بیت دیار بکری و سبه سرکوماری ترکیه بیت دیار بکری بله گلو سرداناوی دی بوچ به دوی دمه دا بدید ناته ویل دیار بکری مساجن بالکش بین را گاندن جاریه اردوغان و
Ez Erdoğan sibil Amedê jî tiştekî balkêşê ew ku bêje ez nebawerim. Erdoğan vî em bêjin hinekî bêdengî hinekî jî carna îbaretê ji piştgiriya teklîfa baxçelî zêdetir tiştekî neaxivî. Hetanî anha nego. Lêbelê ji warê dina da tehdîta jî kir. Yani di nava em bêjin got ewame da evê me jî heye. Yani çi Mustamaya jî heye di nava vî qedîfê da vî belê Ego ew jî heye ji ber wî ez bawerim Erdoğan sibê bi şekilkî tund biaxife dîsa wê tehdît bike li va dera yani tiştê ku hêvî em dikin ji bo piştgiriyê re û bi nermî biaxife pêşiya pêvajoyê ew jî veke bi wî hawê axaftinekî ez hêvî nakim ê li va dera tekrar bike lewra hawê ku min got dewlet hişmendiya wî ya anhayîn li ser eviya dimeşe ez cî qasa bi hindik taleba û bi hindik dayîna Kurda îqna bikim li ser vîya pêvajoyê yani pirsa Kurdan li Tirkiye pirsa 40 salî nîne imkanê destî da belê pirsa 100 salî ye di nava Bakurê Kurdistanê de Kurdan şoreş zer vê pirsê danîne bi 10,000 bêguman jana xwe ji dest dane heta dawiye gelo bu ev pirsa mêjîne pirsa gelekê 20 milyonî bi şexsekê ve tête girêdan bi ariyekê ve tête girêdan ji xwe li Bakurê Kurdistanê siyasetmedar hene maqûl hene aliyên dinyên siyasî hene rêbaz gelek hene mirov bikar be vê pirsê pêrana qaş bike û çareser bike bu reş û saye Alî Paşîn da deng dîsa qutbû îro pirsa me gerim ke her pê germiyê bizanî dê şên bikeyne ve birêz kaya pirsa Kurdan li Bakurê Kurdistanê pirseke 100 salî ye siyasetmedarê dina hene cuda cuda siyasetê dina jî hene ji wî vir da deng qutbû Tamam me got pirsa Kurdan li Tirkiye pirseke 100 salî ye ev pirsa çend salekan nîne bu ev pirsa kesekê ve tête girêdan di demekê de aliyên Kurdan hene siyasetmedarên wan hene layinên siyasî hene maqûl hene pirsa wan heye dûza wan heye coğrafya wan heye nasnama wan heye hemû tişt li berdestin gelû berhal برێز ئەحمد کایا بەێ عالی پاشی دیسا قوتبوو تشتێکمە فام کرد بەێ تەفان کرد بەرسون ڤیا دەپرسن و دەبێژن ینی پرسا کورد بەێ پرسا کووردا ون دەبێژن پرسێکی 100 ساڵەیە کوور و دوورە بنگێهیاوی هەیە yani ji vir 40 sal berê dest pê nekiriye ji ber wî jî evî çareseriya vî pirsgirêka hanê em bêjin bi hêzekî tenê va ba aktorekî tenê va bêgirêdanê ev ya çiqa durist e ev ya çiqa çareseriyê re qîm dike hawê ku min fehm kir hûn dixwazin vîya bipirsin belê rast e lê belê ji bo ku li va dera dehe mesele ketine nava hevûdû ew ya alozî çê dike hem di serê me teva da alozî çê dike hem jî wextê geftênê dayînê alozî çê dike carekî pirsgirêka em bêjin terefê wî yê leşkerî û o şer û pehevçûnê ew ya bi aktorekî va girêdaye bi hîzbekî va girêdaye yanî mesela em bêjin vî evê da çareseriyê da vî pirsgirêkê ji bo bê helkirinê muxateb pekeke û icalan e ji halî şer da lê belê ji halî çareserîkirina Kurda pirsgirêka Kurda bi civakî di navê da ew jî hebin û yê dina jî hebin lewra em bêjin Kurd tev yani nayê gotinê ku temamê wî wek pekekê difikirin wek icalan difikirin temamê wî jî icalan gotinê wî qebûl bikin lewra ti kesekî ti şexsiyetekî di tarîxê da ti hîzbekî temsîla ti netewekî bi temamî nikaribiye bike ev ya ji tabiatê evê ra sosyolojiyê ra zî ew ke nakokîkî ye tabiatê sosyolojiyê vê ya dixwaze cudatî tê da hene dibe ku hêzê dina jî tê da hebin ji bo wî em vîya karin bêjin en hêza sereket ji bo çareserîkirina vî pirsgirêkê ra ji halî leşkerî da ji xwe ewin ji halî dina jî ji bo ku xurtin ji bo ku ew jî vî pirsgirêka hanê bi sereke bi salaya dikirine destxwe ew di navê da yê dina jî gere di navê da dikêleka wî da bê ra hebin
او دوی کو اف پارتی و اوان اختوری هانه بیدن رازی تکلاتی دینن ده حال حاضر دا بله. لگرینه که اوها هیا از باورم ده پیش روژه دا کرداجی عبرتی کجش پیواجویا بری گرتن و ایجا به برفراهی تمثیلیتا کرد دناجی تکنه ناوا وی چاره سریه جبوی ویجی از هیویدارم ایجا daha بربفراتی کرد وی مسئله دناوا خدا نقاش بکنو درخن سرماسه ولی برس احمد کایا سروک پارتیا وک هوی و آزادیه لدیار بکری گلک سپاس